مراسیما یادکردنەوە مارگورگیسە لە دەڤەرا بارزان لە سنوورê قەزا Mêrgesorê. با ئامادەبوونا بەڕێز جەنابێ مەلا مستەفا بارزانی و پاتریارک مار ئاوایسیام پاتریارکی کەنیسا ڕۆژهەڵاتی ئاشووری لە جیهانێ و bi beşdariya jimareka zûra krîstyanan rêwresma yada Margurgîs hate birêveçûn. هەلبەت ماتت بدیال إلى خەماتە ئاتوڕێ گوندی بێدیال گوندێکی ئاشووری مەسیحیە لە دەڤەری بارزان کە گوندێکی مێژوویە کەنیسەی مارگورگیس لە سەدەی یەکەمی مەسیحیەتدا بۆیە ئەو شێوەی ئەو گوندێکە بەو شێوەکە پێکەوە دەژین کە وێنەیەکی جوان پیشانە بە جوانی پێکەوە ژیان پیشان دەدا لەم دەڤەرێ. زۆر سوپاسی ڕێزدار مەسعود بارزانی دەکەین کە پشتگیری پێکەوە ژیانی هەمیشەی کردووە بە تایبەتی لەو گوندێکە گوندێکی کە لە دەڤەری بارزانە. ئێمە داواکارین ئەو پێکەوە ژیان و تەبای و براتێ لە هەموو کوردستان بەرقەرار بی. Kenîsa Margurgîs wekî meznêtwan dibêjin êke li kevintirîn kenîsên Kurdistanê û krîstyanê vî gundê bi temamiyê têkelê kultûr û ferhengê vê deverê bûy. Pêkeva jiyanî ji lêre gelek xweş e. Supasyan dekein hemûyan beşdarî dekin leger ême û ême ji beşdarî dekein li bon û ahengê ewan. Pêkeva jiyan daimen li Kurdistan her hebûwa û îşallah her wa debîş. Em bi gundekî pîrozat kevîta mantıqa Barzan. Gundekî qedîma ê bab û bapîra yanî Gemala Barzan ya vê xalke yanî pêkeva jiyana zor xweş e li vê gundê. Kulturê pêkvejiyan û yekdî qebûlkirin û azadî û bêrorayê dîn û mezheb li kevinda li Kurdistanê hebîne û gundê bêdiyalî ji ciwantirîn nimûneyek ku take gund e li devera Barzan hemî welatiyên wê krîstyan in. Lêre li jêr sêbera edaleta Barzan digel musulmanan pêk vedijîn û li vî gundê ayîn take û mirovatî ji bo hemiya ye. İbtisam Şakir, Kurdistan TV, Devera Barzan.